Oşol Hasan radıyallahu anhu'nun bir kança nasihatlari var. Oşonun birösün bugün aytып ötmökçübüz. Bunun maksatı azırkı aytılganday oy жүгүртүү жана ошол насаатта айтылган sıfatlar ошол биздин жашоого канчалык дал келет, дал келбейт, ошону аныктайбыз. Жана дал келбегенин дал келтирүүгө аракет жасайбыз. Ахраджа ибн Наджари анил Хасан ибн Али радıyallahu anhuma qala: "Man talaba ad-dunya qa'adat bihi wa man zahada fiha lam yubali man akalaha." Ali radıyallahu anh'un oğlu Hasan radıyallahu anhu aytat: "Qaysı adam bu dünyada dünyonu izdese, ошол dünya акча, baylık izdese, qa'adat bihi dünya anı oturguzup koyat deydi. Çarçatıp, aldan taydırıp, oturguzup koyat. Kim dünyaga kızıkpay koygan bolsa, anda kim dünyadan kança paydalanıp atkanına köngül ele burbaydı. Bizdin dünyaga kızıgıp ketişibizge sebep bolup atkanın ne nerse de, al biz başkalarını karay bergenimiz üçün de. Aydap жүргөн машинаңыздан жакшыраак машинаны караганыңызда жүрөк кыжалат болот да. Анан отурбай кыласың, айтайынчы. Анан аракет башталат. Ошол үчүн Хасан ибн Али радıyallahu anh айтат: "Ey дүйнөдө kim изденип, ушул тутунуп жашаса, ал дүйнөнү отургузуп коет, чарчатып коет аны. Кайсы адам дүйнөгө кызыкпаса, анда kim дүйнөдөн канча пайдаланып атат, ага көңүл деле бурбайт. Эмнеге? Себеби Аллах Кур'анда айтат: "Нахну qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Biz dünya жашоосундагы алардын тиричилик керектүү нерсесин мен бөлүштүрүп бергенмин дейт Аллах Таала. Ал бөлүштүрүлүп бүткөн ал. Болгону бөлүшүлгөндө алып алыш керек, ошол эле. Канчалык берилген болсо разы болуш керек. Көп аракет менен ашыкчасыга жетиш мүмкүн эмес. Ar-raghibu fiha abdun liman yamlikuha. Өтө оор сөз айтат Хасан радıyallahu anh. Kim дүйнөгө кызыкса, жана ошол кызыккан нерсеси кимдин колунда болсо, бул адам колунда дүйнөсү барга кул болот дейт. Ошол адамга көз каранды болуп калат. Дүйнөсү аз адам, дүйнөсү көптүн аркасынан чуркайт. Карасаңыз, эң кичинекей жаш баладан баштап чоңдоргочо ушундай. Кичинекей бала анын оюнчугу жок, оюнчугу барга карап туруп, ошого кызыгат. Жана ошонун алдына барып, жалжаңдап нары өтөп, эптеп алайын дейт. Оюнчугу бар бала велосипеди барга карайт. Бир айдап көрөйүнчү, келчи деп, ошого бир неме да, көз каранды да. Велосипед бар адам андан чоңурагына карайт. Ушинтип машинасы бар, анан чоңураак, жаңыраак машинасы барга, үйү бар, андан жакшыраак үйү барга, ушинтип Али радıyallahu anh улайды да, Хасан радıyallahu anh ким дүйнөгө кызыккан болсо, ошол дүйнө кимдин колунда болсо, ошонун кулу болот ал адам дейт. Ага жаза ушул дейт. Адна ма фиха якфи. Дүйнөдөгү аз нерсе жетет. Көп болсочу, ва куллуха ла тугни. Көбүнө барбир аз болбойбуз биз. Ушул жерде бирөө тургузуп туруң эле, сизге ошо дүйнөнүн жарым берилди десе, Алла разы болсун дебейт ал. Калган жарым кимге берилет дейт да. Дароочу. Ой пикир ошол жака кетет да. Эмнеге бизге өзү жаныбызда жартынан издеп жүргөн адамга дүйнөнүн жарымын берсең да разы эмес да. Себеби Али радıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh айтат: "Дүйнөдө аз эле нерсе жетет. Жаман курсакка бир иштеп нанга деле тоет. Бирок андан жакшыраагын издеп жүрүп чарчап калганын өзү билбей калат да. Ошол үчүн айтып атат, караңыз, дүйнөдө аз нерсе жетет. Көбү барбир тойгозбойт. Бунун мисалы да чымынга окшош да. Чымын, кээ чымындар бар, акылдуураак, кээ бирлери бар, акмагыраактары бар да. Акылдуулар пиялада турган балдын четине барып бир аз оозун тийгизип, бир жыргап алат дагы, жыргап анан учуп жүрө берет да. Акмак болгон чымын келип ортого конот дагы, ушунун бардыгы меники деп туруп, анан кыймылдаган сайын аракет алсырап, ушунда баткакка батып атканынан кабары жок, акыл өлүп калат ошол жердечи. Дүйнөгө кызыккан адамдын мисалы ушундай. Канча көп дүйнө чогулсам, ушунча жыргайм деген адашат. Ушунчалык көз каранды болуп каласыз да. Эч нерсеси жок адамдын коргой турган дагы эч нерсеси жок да. Дүйнөсү көп адамдын сакташ керек болгон нерсеси көп, ошол үчүн өзүнө дагы убактысы жок бечаранын. Ушундай адамдарды билебиз, эми акчасы эгер иштебей койсо өмүр бою урпак, жет урпагына жете турган акчасы бар, бирок азыр акчасы жоктон да көбүрөөк иштейт да бул адамчы. Эмнеге? Өзү да билбейт да. Эмнеге иштеп атат билбейт. Көп иштесе, иштебесе деле курсак тоет, бирок иштеш керек да. Эмнеге иштеш керек? Билбейт ал да, иштеш керек. Жүрө берет ушинтип. Ошол үчүн дүйнөгө кызыккан адамды ушинтип Алла жазалап коет да. Көбүн берип алек кылып коет. Ошого бирөө айткан экен, Алла жолуна чыкпайсызбы сен? Жок, эмнеге? Себеби мына өгүз байлап алдым эле. Жок, өгүз байлап эле, өгүз сени байлап алып турбайт. Дүйнө ал байлап алат ал. Сиз аны байлай албайсыз.
Man i'tadala yawmuhu fiha fahuwa maghrurun. Qaysi adamni bu dunyoda yaşavatganda 2 kun okşaş bolup kalsa, keçegi kança zikir bolsa, bugün de oşonço zikirmi, kichine aldanıp attırsız andasız. Bu birdey bolup kalgandagı. Wa man kana yawmuhu khayran min ghadihi fahuwa maghbun. Ha, qaysi adamdın bugünkü günü ertenki gününden jakşırak bolsa, bunun manisi keçe jakşırak bolçu, bugün biraz artka ketti. Anda bu adam anık adaştı dedi. Aldanıp kaldı bu adam dedi. Keçe Kur'an okuyan, bugün okumadı. Keçe namaz okuyan, bugün okumadı. Bu adam anık adaşıp kaldı dedi. وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّدِ النُّقْصَانَ عَنْ نَفْسِهِ فَاِنَّهُ فِي نُقْصَانٍ. Hasan radıyallahu anh öte sonun sözü ediyor. Qaysi adam özünen bir ayıp kemçilik izleyip tappa etkan bolsa, toşna ayıp kemçilikin içinde yaşadı. Kara böyle jakşı ele, namazım var, Kudayga şükür. Var başka hiç kimge bir ziyanım tibeyt. Bardık ele jerim jakşı ele dep özünen hiç ele kemçilik tappa etkan bolsa, uşul adam nakta kemçilikin içinde yaşadı. Al bolgonu öte köp bolgon üçün bilbey atat depti. Bak Musurdun içinde yaşavatkan adamlara geliyor. Çağında Musurda yaşaysınız. Jakşı ele go deyip dalçı. Al köptügünen bayqabay kalganda. Bul adamdağı ayıp kemçiligi köptügünen özünen tappay kalgan. وَمَنْ كَانَ فِي نُقْصَانٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ. An ayağındaydı o da şu kim eğer azır aytılganday bir kemçiliktin içinde yaşavatsa, yani özünde kemçilik tappay, özün jakşı dep oyloyt, uşuntip yaşavatsa, bu çında böyle kemçiliktin içinde bolat. Uşunday kemçilik menen yaşavatkan adam öyle kalgan jakşı deydi. Bu dünyada aga orunca öyle kalgan jakşı. Sebebi nege? Ölüm nege jakşı? Kança dünyada köp tursa, oşonça köp ziyan alıp kelet bu adam özüneçi. Oşonça köp günah jasayt, oşonça köp tozogун kengeytet. Andan көрө azır ölüp kalıp, жеңилирээк tozokко kirip ketken jakşı bu kişi deydi. Oşol üçün azır aytılgan nasihatlardan толук үлgü alışыбыз керек. Demek bu жыйынтыктаганыбызda dünýöge kızıgıp, anın arkasından çurkap, Allah жазгандан aşkça ала albayt ekenmiz. Çurkabay koysok, kelbey de koyboyt eken abi. Baribir kelet eken da. Oşonduktan dünýöge kızыкkanыбыз üçün ahiretimiz kuruga wagt tapay atabız. Allah Taala barısından jüregibizden dünýänин süýsün çıgarıp, ahiretke bolgon çыныгы talap nasip kılsın. Wa ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.